tobikora ibesha n'ibindi tobikora iyo mana ntibesha ibindi tobikora ibesha n'ibindi tobikora mana ntibesha n'ibindi tobikora ibesha n'ibindi tobikora iyo mana ntibesha ibindi tobikora ibesha n'ibindi tobikora mana ntibesha. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubahe ikaze inshuti namwe bakunze ibiganiro bya Tarisisi Hope Ministry TV. Tubashimire mwebwe mwese mudahengesha intego kurikirana ibiganiro cyane Prote turakingiwe abagarutse muri cya kiganiro cyo guhimbaza no gutazira muri kino gice tuzakwa turamenya na Buzo B hariya inyuma ya kamera to amasana ameze neza kandi rohane za kwandika na gwagaruka hafi yanje ndi kumwe na Sofoni tukuramutse amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana Vanessa neza amina. Asante sana. Turi kumwe kandi na Lydia nawe tumwakira kandi tumuramutsa amahoro ya Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Turi kumwe na Nana tuva bien ubushinze ni atwebere yone kwiriko sinzi gituma ndayigarukanye aratanga isiguro nabo turakwakiriye. Shalom shalom. Shalom. Murakoze muzi tugaye ko nka wa musi ikiyone iriko canke ntayiriko. Okay. Na tuvagerera neza kujya igikere mukamurushanga kitarabona arushanga nk'igikere aha rero hinge mukanya oya nakarorero n'umugani kandi ugana kariho nawe ubona uri igikere kwere tutabesha turi kumwe na kikileminyo hariya tumuramutsa nawe kari tumikaze. Amina Kristo naganze iteka ryose. Turi kumwe na Daria ni mama Martininho Maikinezo mama mwandi majambo yazaniye kawunga uno munsi tukwakira kandi tukuramutsa amahoro y'Imana. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina. Navuze ko wazanye kawunga nabeje canke wazanye Kachoba. Kawunga kuri cyoho hanavyo ni sawa yabijana. Turi kumwe nande kandi yari ni bebe berizinazo berizininyo tukwakire nawe tukuramutse amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Nuko tuza kuba kandi turi kumwe na Eliane tukuramutse tugwana ikaze. Amahoro cyane. Meze neza. Ndashima Kristo. Asante sana. Nabaro tuza kuba duteramanye no munsi reka twese hamwe dutarika ibiganza twakira baje kutukurikirana tubaramuza tubabwira tuti shalom nuko rero reka duce turekura vora tuyerekeza hehe hariya kwa Nana tuva bien kaze Nana murakoze.
mugabo nyene ndamwemera nawe nyene kandi uramwemera twese turamwemera cyo gituma twaje tukamuhimbaza tukamutazira dushimire ube twateramanye kino kiganiro cacu hano kirangiriye kino gice cyane guhimbaza no gutazira ariko kandi ibiganiro byacu biracabananya dushimire mwe puma dukurikiranye dushimire no rwaruka duteramishije dushimire kandi uzo bi hariya inyuma ya kamera ariko twese tubashimire duca tugira tubike banura tubabwira tuti bye 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 ciao ciao. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.